جنابندان نوچه رادیو دنگه گلدم با شیر و هشت ایلون 2025 دوشم لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارن هجام نوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه HPG فرماندار یجاستاری و HPG امین ارجیس و گریلا اکین آمارا تولدار و زین زاگروس ببیرانین HPG دازانین که هفره و حوال وان 20 نیسان 2020 دیری شکارتشا ترکته لگار شهید بونه. ناوندار آگاندن و چاپمن یا HPG هفره و حوال خواه اندام فرمانداری برگرگاه ناونده یا یجاستاری و اندام کمیسیون فرمانداری HPG امین ارجیس و میلیتان خط فدایی یا اپوی اکین آمارا تولدار و زین زاگروس ببیرانین. HPG دزانین که هفره و حوال اینوان 20 نیسان 2020 لهر ماگاره ده ایریشک دولت ترک ده شهید بون. HPG دربار شهیدان ده واد بیشه. هفره و حوال این مین شهید نفرین خطا فدایی یا آپوی بون. بی دو دلی جبو هر ارک و وظیفه آمده بون. هفره آمه امین ارجیس فرمانداره که اصل آرتش بون آجن آزاده. جه سوسیالیزم راستی و شورش گلان شورشگرین ترکیه و کردستان باور کرده بو. اولاد که جنخواست گل ترک بو. چاواکو ریبرا پوخواست پارت میراته تکوشینه یا شورشگر ابراهیم کایپاکا یا ماهیر چایان و دنیز گزمیش ویجی دا سروی شوپه و خوش قنطارین ارجیسی گهاند قنطارین چیه کردستانی 24 سالان بی که بهین خواه بده لسر خطا جیان آزاد و که شورشگره که ده تکوشین آزادی یا گلان ده جیه کرد و لبرخواه ده هر اصلا تکوشینی ده با آوایی که دلزمی جیه کرد هم میلیتانی و هم جی فرماندار یاوی کرد خودی کسایت که رنگین و پر آلی بو جی میلیتانی حتا هلبستوانی جی فیلمان حتا به وجه گلک تشکرین حوالین ما اکین و زینجی وکه هفره ما امینه به اشک و اوین آزادی وکه جنخاسین کرد بشتاری نوارفین پککی بون. تاویزور و زحمتیان همویان جی دناوارفان ده به ویرکی و دلیری کتن جنگی و به جارکتن جی پاش و گاف نهاویتن. هر کل برخودان آزاد و بدو بون لو ما هر کسی جوان هست کرد. او بون فرماندار و سترکین یش آستاره و ناوی خواه لدیروکا تکوشین نکشاندن. ام دسری ده جمالباتین هشاین شهیدین خوره جگل خواهین کردستان و آناتولی رسرساقی دخوازن و ام جاره کدن سوز ددن ام آرمانج و خیال وان با آزادی تاجی دار بکن. ده شخص وان هفره و حفالان ده ام شورش آزادی یا خشک و براتیا گلان به سرکتن تاجی دار بکن. ناسنامه هفره و حفالین مین گهشتن شهادت اوسایه نازل تاشبنار به ناسناف امینه ارجیس ناو دایی که مریم ناو باف عبدالرحمن لباجار نف شهیر ترکیه جدایک بویه و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو. لیلا آجار بناسناف زین زاگروس ناو دایی که شفقیات ناو باف آیدن لباجار وانه جدایک بویه و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو. شهریبان آکن بناسناف اکین آمارا تولدار ناو دایی که مسلما ناو باف مصطفی لباشار جوله مرگش دایی بو و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو. امینه ارجیس لگل ریبرا پو دیالوگه دیگه دما کو پرورده خلاص به و دخوازه بچه کردستان داخواز و هیوین خواه به هفره ود بیجن به رومت و منتاری ببیرتینن. Adım Emine. 1976 Nevşehir doğumluyum. Ailem feodal yapılanmanın hakim olduğu yoksul köylü bir ailedir. İslam'ı yapılanma vardır. Çocukluğum bu şekilde biçimlendi. Daha sonra Darüşşafaka Lisesi'ni kazandım. Burada aile içinde şekillenen kişiliğimin belli oranlarda çözülmesi gerçekleşti. Daha sonra üniversite sürecinde liseden arkadaşlarım vasıtasıyla partide Türkiye çalışmalarıyla tanıştım. 1996 Haziran ayında Balkanlar sahasından partiye katıldım. Bir yıllık bir süreç orada kaldıktan sonra bu sahaya geldim. Yaklaşık 10 aydır bu sahada bulunmaktayım. Bu süreç benim için partiyi gelmiş olduğu mevcut gerçekleşme düzeyiyle tanıma oldu. Yine bunu
verilen savaşın boyutunu tanımı oldu. Özellikle parti önderliği şahsında ne kadar çetin bir savaşın verildiğini tanıma şansım oldu. Bu bende gerçekçileşme ve olgunlaşma yaratırken aynı zamanda bir yenilenme de oldu. Bu anlamda pratiğe yönelecek bir güç yoğunlaşmasını yakaladığımı belirtebilirim. Aynı zamanda heyecan ve coşkum da oldukça derinleştirdim. Başkanım, ben partiye Kürdistan'a gitmek üzere katıldım. 2 yıldır da bu günü bekliyordum aslında. Çok iyi. Bu süreçte bu sahada yaşanan, bu sahadan ülkeye yönelilen grupların yaşadığı pratikler benim için aslında savaşa karşı nasıl yaklaşılması gerektiğinde de oldukça önemli deneyimler oldu. Ben bu konuda kendime sonuçlar çıkardığıma inanıyorum. Bundan sonra pratikte daha fazla gerçekçileşeceğime de inanıyorum. Nevşehir'de gerici bir yapılanma hakim olsa da aslında kazanıldığı ya da yönelindiği zaman müddetçe kazanımlar güçlü olabilir. Çünkü orada düzenin kendiliğinden bir örgütlenmesi var. Devrim anlamında da alan oldukça boş bırakılmış biraz. O yüzden dolayı düzene bir örgütlenme var. Onu demek istiyorum. Bir köprü olabilirsin. Yani ben her zaman umutluyum. Yani devrimden sonra da olabilir. Demek istediğim, iyi bir sosyalist olarak yetiştirilmen, halkların eşitlik, özgürlük köprüsünde etkili bir konumun olabilir. Böyle kendini değerlendireceksiniz. Güzel bir gelişmedir. Hele İç Anadolu gericiliğine karşı, genelde zaten kadın çok kötü çarpıtılmış değil mi? Yani Türk kadını için de bir özgür militan olmak değerlidir. Kürdistan'da savaşmış, ağzı, beyni, ağzı ve çarpıcı militan kişiliği olan birisi faşist düzene de en büyük darbedir. Emine, bunu anladın mı? Anladım başkanım. Tabii. Şimdi bu çerçevede sizleri de anlamlı buluyoruz. Bu gidişin yerindedir. Enternasyonalcedir. Yurtsevercedir. Antifaşisttir. Kadın özgürlüğü temelindedir. Değerlidir. Başarısı için her şeyini koy. Bu duygularını, bu istemini aynı soğukkanlı, pratik işler temelinde de göster. Günlük çalışman başarıyı garantileyecek bir biçimde olsun. Heyecanı her zaman koru. Fakat pratiğinle de akıl dolu bir gelişme nedir onu göster, onu katla. Onu kanıtla. Dört göster. Bunu bekliyoruz. Bu temelde Emine'yi selamlıyoruz. Le Montpellier civina gel hatlı darxistin. Le Fransa, bajarê Montpellier di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de civîna gel hat li darxistin. Civîn bi pêşengiya meclîsa gel a Montpellier hat li darxistin û hevseroka KCDK Zübeyde Zümrüt û gelek Kurdistanî tevlîv civînê bûn. Li vir Zübeyde Zümrüt axifî û got li Ewropa gelek civînên gel hatine darxistin. ایرو ام هفجه کو وی پیواجوی بگل خوره نیکاش بکن و باوی کی راست جرایا گشتیره راگینن. اف پیواجو انجام تکوشینا 5 سالانه او داخواز و ستاتیا گله کرده. لدیجی این کار دیروکی برخودانا گله کرد به خطر ریبراف و تکوشینا تفکر آزادیه ایدی جهان جی هبون و تکوشینا گله کرد آگاه دار کریه. Zübeyde Zümrüt got ku devleti hetan ha gelek caran bir rêbera u tevger azatiyê re hevdîtin kirine û dewam kir. Lê qonaxa çareseriyê hînan hatiye derbas kirin. Divê dewlet demildest gavan bavêje û mafê gelê Kurd û bi qanûnan misoger bike. Civîn bi pirs û bersivan dewam kir û bi duruşmeyan bidawî bû. Ciyên destpêkirina çalakiya Meşa Dirêj zelal bû. Meşa Dirêj ku her sal bi awayekî kevneşop tê li darxistin wê îsal jî bi duruşmeya Meşa Azadî û Demokrasiyê were li darxistin. Komîteya Amedekar destîşan kir ku cîwanên ji welatên Ewropa wê di nehê îlonê de li Almanya bajarê Kölnê kom bibin û dest bi meşê bikin. Komîteya ku civîn wê di roja yekemîn de biçin Düsseldorfê û dehê îlonê de heta bi Dortmundê bimeşin.
مشوانن که جه دیزلدورف درب کهون ری و ده 12 ایلونه ده بگین دوردمونده و ده 13 ایلونه ده بشتاری میهرجانا چاندا کرد ببن. لشداده جنازه شهید اگید احمد الاواد هات و شارتن. مجلس مالبات شهیدان شداده یا کانتونا جزیره جبو و شرطنا جنازه اندام هزین ابلکاری هندورین فادی احمد الاواد ایکو دوتی ایلونا 2025 شهید بو مراسمات درخستن. مراسم لپاکروانگه ها شهیدان آشداده هاد لدرخستن. نونر سازین جواکی و لشکری و گل کس بشتار بون. جفرماندارین هزین ابلکاری هندورین آشداده ابراهیم المحمد سرساقی جمالماتا شهید را خواست و گد ایرو ام شهیدگی که جان خود ریا آزادیا گل خود دای اوغردکن. تشتا که ام دکارن بیجن شهید رومتا منه، آلا منه، دیروکا منه، روکنیا لسر روی تواهی آزادی خوازانن. امیرو عزیزکی لبردل خواه اوغردکن. ام به شهادت سربلندن جبر که ریا میا بر به آزادی ویه. پشتی اخافتنا المحمد ناسنامه شهید فادی الاواد هات خواندن و رادستی مالباتاوی هات کرن. جنازه شهید فادی به درشمین دلسوزیا به شهیدان ره و تلیلین دایکان هات و شارتن. لفرانکفورت کنفرانسا جن جیان آزادی هات لدارخستن. لالمانیا باجار فرانکفورت جبو سالوگرا سرهلدانا جن جیان آزادی کنفرانس کات بکانین. ده کنفرانس ده نونرین سازین جنان خفتن کرن. نونرا مجلسا جنان یا روژاوا امینه اومر ازمونین جنین کرتین لروژاوا ببشتاروان رپار وکر. نونرا جواتا جنین آزاتین روجنات کردستان ماریم فاتح و روجنموان پدرام زرچی آخفتن کرن و جبو پیش روژ نرین خوانین زمان. سناتور بری افغانستان بلخس روسان اندام مجلس فدرال المانیا و پارتیا دیلینک جانی ویسلر جی درونشتنا اول ده آخفتن کرن. ولاتیان دورپیچا پولیسان پروتستو کرن. شاخا جوانان یا جه پا استنبول دو ایواری ساعت 23 ده خلق استنبول گازی آوایا ریوبریا پارزگاه استنبول کرن. پشتی وبانگی والتیا استنبول حتی ده ایلونه لشش نافچه استنبول هر جور چالاکی و داخوانی خدخه کرن. پشتی بریارا والی ریوبریا پارزگاه جهپی جالی پولیسان و هزین چویک و هات دورپیچ کرن و همو ریحاتن گرتن. لهنجیان دنافبر پولیس و ولاتیان ده پفچون درکتن. پولیسان پیشی آواهی پارزگه به باریکاتان گرتن و ری ندان ولاتی درباس ببن. پشتی دمه که ولاتیان و اندام پارتی باریکات پولیسان شکاندن و نیزی آواهی پارزگه بون. لگلک نافچین استنبول ایشی به بروش و ماقل کان خو پیشاندان دنگ درخستن هاتن پیکانین. ولاتیان به فیتکان، چپکان و لیدانا بروش و ماقل کان ایریشا پولیسان شرمزار کرن. لباجر آگری به درشمه استاتیا کردی پرورده یا به زمان کردی لکولانا کومار ستانتاتانین و بلاو کاتن بلاو کرن. پارلمنتر نجلا دمیر حوال بوزداغ و سری ساقق تفلی اندام و ریوبرین دبپ و دم پارتی تفلی بلاو کرنه بلاو کان بون. پش رژی لبرستاندان گووند گراندن و بانگ لهر کسی کرن که بشتاری چالاکین جبو زمان آئیرو ببن. ستاتیا کردی، پرونده کردی، امد
Beşeroja girinda jibo avakirina civaka demokratik perverde zamanı Kürdi dufazı. Zamanı Kürdi dibe avaki fermi nasu dibe hudi statu. جبو پیمان هلبه پیواژوی آواکرنا کمیتهان دست بکر. مجلس گشتی یاتاخن شیخ مقصود و اشرفی ین هلبه ده چارچوبه پیمان یکی نیسانه ده دست با آواکرنا کمیتهان کر. هات گوتن که و 6 کمیتهین پسپور جبو چاره سرکرنا پرسکریکان کمیته یک نوندی جبو شوپاندنا بجیانینا خالین پیمان و راکرنا آستنگیان ورن آواکرن. هر کمیته دیجی 5 اندامان پیک وره. چافکانیان دیار کرن که اف گاو جبو پیکانینا بندن ده و نهان این پیمانه هاتن آویتن. چافکانیان گوت اف خبات ده انجام جوینا داویان آفبر نونرین روژاوا و کمیتا دمکی آ 4 ایرونه هاتن لدار خستن ده پیکات. سور لسوریه جهشت قانون 2024 و 10672 کس هاتن کشتن. پشت رژیم اساد ده سردم حکومت دمکی هته شده روشا سوریه خرابتر بو. به هزاران مروف بینفازین به داراز لکولانان هاتن کشتن. نواندا چاودریا ما فمروانا سوریه سوره دیار کرد که جهشت قانون 2024 و هتا 6 ایلونا 2025 دناوا نه مهانده 10672 کس جبر کریارن تندوالوزی هاتن کشتن. جوان کسان 8108 جه سویلن. هر اوها بگشتی 3020 کس جی بیورن دادگه کرن و جزا لسروان هبه لمیدانان هاتن انفاس کرن. لگمنی موشک بالافرگه که اسرائیل رهات آویتن. هات را آگاندن که بالافرگه به مروب آکو جیمنی هاتبو فراندن بالافرگه ها رومانه یا اسرائیل خست. دیمنین که لسر مدیا جواکی هاتن پاروکرین نشان دادن که دوج ترمینال بلنده به. دسته بالافرگه اسرائیل را گاند که پشتی ایرشا بالافرگه ها رومانج بو گشت و گره هاتیه گرتن. لگوری داخوینیک جه آجانس آلیکاریا لزگینا اسرائیل ستار اوف داوید کسک پشتی که به شارامپر لیکت سویکی بریندار بو. ارتش اسرائیل ده داخوینیک ده را گاند که درونا کجالی حوسیان و هاتیه شاندن اول بالافرگه ها رومان خستیه نهاتیه تثبیت کرن. ارتش را گاند که وان لیپرسینک لسر نکارنا پیش وقت آ تثبیت کرنا ایرشا درونه دایه دست بکرن. ارتش اسرائیل ساعت اکبر را گاند که 3 بالافرین بی پیلوتین که حوسیان لیمن فراندن هاتن خستن. اسرائیل به گفه برسوا ناسکرنا یکالیا فلسطینی دا. وزیر کار دروی اسرائیل گیدون سار نرازه بو نشانی پلان هنوالات روژاوایی یا جبو ناسکرنا دولتا فلسطینی دا و گوت گاوک وها دبه اسرائیل نچاری تدبیرین یکالی بکه. سار لقدس دی جوینا چاپمنی یا هفپار ده یا به وزیر کار دروی یا دانمارکای ره پشره کانادا، آوستریا و بلژیک جی را گاندن که ویژه همان گاوه باویژن. انگلتره جی ده تباخ در را گانده بو که اگر لغذای آگربست چینه به او بشتاری پیواجوه ببه. سار گوت دولت مینا فرانسا و انگلیستان جبو ناسکرنا دولت فلسطین زخت پیکانین و بوی رنگی شاشتی اک مزین کرنه. ساری دا کر که ناسکرنا دولت که جی پیواجوه آشتی جودا و پیشی آشتی هین زحمتر بکه. سار اف هشیاری دا. اف یک و اسرائیل نچاری تدبیرین یکالی بکه. لی اف تدبیر و چه بن هورگلی ندان. گدارن هجا منوشه پیشکش کرندن باش.
Radyoya denge gel, denge azadiye ye.